soy Gago de Chile, tengo 19. Un lugar que me gusta mucho de mi país, de Santiago, es la Plaza Brasil, que es una plaza que hay unos juegos muy bonitos para niños, hay bares, hay música, es muy entretenido el lugar para ir. Ahí hay un local de chorrillanas, que las chorrillanas son papas fritas, es un plato como así enorme, con papas fritas, huevos fritos, carne, cebolla y tiene chorizo, como pedacitos de chorizo, que es muy bueno y venden una hueá enorme. ¡Feliz cumpleaños! ¡Suerte! Hola David, yo soy Ariela de México y mi lugar preferido es Acapulco porque es una costera con playa, hay muchísimos antros todo alrededor, hay muy buena vibra, se puede nadar, muy padre, y mi comida favorita son los tacos al pastor. Hola, soy Ari de Venezuela. Mi lugar favorito en Venezuela es el Parque Nacional Canaima. Es un lugar muy bello, lleno de mucha naturaleza, grandes tepuis, y también es donde se encuentra el Salto Ángel, una de las 10 maravillas del mundo naturales. Me encanta ese lugar porque respira un aire muy cálido y es divino estar ahí. Mi comida favorita en Venezuela, de las comidas típicas, es arepa con huevo, que es como una arepa que es como una masa con trigo frita con huevo adentro y eso con mantequilla y un poco de sal, es divino. Oi, meu nome é Felipe, São Paulo, Brasil. Davi. Meu lugar favorito de São Paulo é a Rua Augusta. É uma avenida muito grande e São Paulo é uma cidade enorme, muito grande, então nessa avenida tem muitos bares. Sábado à noite tem muita gente, muita festa, muito álcool, é uma rua gigante, tem puteiro, tem bar, tem tudo. Acho que é o meu lugar favorito de São Paulo, porque a gente vai, se você quer uma festa boa, noite boa, com certeza é lá. E a minha comida favorita do Brasil é o típico prato tradicional: arroz, feijão, porotos, batata frita e carne. Só isso. Feliz aniversário também. Parabéns. Ciao David, io sono Giorgia, sono di Roma. Il mio posto preferito nella mia città è il Giannicolo. Il Giannicolo è un posto che sta un po' più in alto rispetto a tutta la città e di notte, quando vai lì, si vedono tutte le luci di tutta Roma e si vede la cupola di San Pietro ed è bellissimo. E invece il mio cibo preferito è la pasta all'uovo, fatta in casa. È una pasta che si fa a casa con gli ingredienti e che è più morbida della pasta che si compra al supermercato ed è buonissima, e se poi la condisci con i pomodorini piccoli spezzati a metà, mamma mia. Tanti auguri David, ciao. אני אדר, אני מארץ ישראל, מדינה הזאתי. אני הכי אוהב בישראל את הדרום, כי יש שם כל הזמן מה לעשן. האוכל שאני הכי אוהב זה ג'חנון ומלאווח. ויום הולדת שמח, דוד. כפרה עליך! Okay, hi, my name is Jemima and I'm from Australia. My favourite place in Australia is definitely this place called Terrigal. It's a beach town and everyone there is like really cool and laid back and everyone's a surfer. It's really cool. My favourite food is this stuff called Vegemite. You can only get it in Australia. It's really salty and we put it on our bread in the morning. It's like a breakfast food and it's the best thing in the world. Bueno, mi nombre es Florencia, de Argentina. Mi lugar preferido es el Parque Centenario porque hay muchos shows y hay chicas que hacen telas y siempre van. Y mi comida preferida es el arroz con queso. Me encanta el arroz con queso, extraño el queso rallado. Y eso. Bueno, llegamos al final del recorrido. Espero que te haya gustado mi regalo de cumpleaños. Y nada, feliz cumpleaños y te deseo todo lo mejor. Feliz 20 y nos vemos muy pronto.